जों joto lokono saimano je lai thangsa chalo pelgamo patimani banyo tabuk belai keno kaisa mission khuluk jaka sini PM Modini thani hekaba operation sindur honai a operation sindur mane tamu ungkake abo angno lai thangsa chalo amse kahamke bujuri sabi manliya tangi himale dini obidino norno pura sabai sukrobi saimane lite abuni bisingtinyo Pakistani atangbadi rok kojona thike abro bosongno jotono update dui kalangnai te norong sini bidino kuno khanya nangya bidino like di comment khadi share khadi omsono songno sanaite jodi sundor tebo sini channel ni theka information kaham naina muso toke sini channel no kuno khanya nangya subscribe khainai logi tui tonkeno angkha just nongro notification thanai hediba je operation sindur nei tabo bharat borsoni theka jeta khuluk jangmani abong kha kaisa je lai thangsa salo hindu rok je buthar jangmani Pakistani atangbadi robai manake borong to kajak mani hediba ke borong ni sindur kagi the hediba abuni bisingtina kaisa operation sindur nete khuluk jakate a mission botabok successful ngani no thangi tongu ke apuruno belanyo joli jagai Indian army ro khoro thangina Pakistani te atangbadi ro camp sami tongani nojona ajago thanginai attack khairika nibo sung sabiman ka abo belanyo srai update hediba inke siniang rogole atangbadi rongka ke sungle romine bonus hasti siru hekaba bono lokabuso dawate Pakistano jeta sini Indian army rok thanginai drone missile plane rok bai thangai koginai hamla khainai a atangbadi rok thipuro Pakistani army rok ke ulta a atangbadi no se salute laite bono phablo inke keba belanyo wana masija tarmana ke a dash atangbadi dash no blue hediba ge aboni bisingtinyo jeta miya horni salbo Pakistan rok belakeno India no te hamla khanini bagai drone missile bebangno rohoka hekba tarpore kino Indian army rok abono joto sakraibo narak baikha abono tinini o update belanyo srai te tabuk beskang lamo tamu yapri sejono sumbu kuno saiman jate aboni bisingtinyo tabuk Indian army rok bote Amit Shah bai kam hameke joto meeting khai tongmor bo sungno kate plan rok bo sabi tongoyo borong botabu beskango Pakistan tebo attack khanini bagai manake tebo bo missile drone rohnani bagai belanya kok sab laikha tegese kok bo khoroksa Indian army ngai bo berakeno te Pakistan joli jaganyo bini Facebook page sirika tangi sirika hinba abang norno sawi khnarnai tabunor bo display wo photo nugui tongman khana tamu sirika hinba boz kaisa kong siwirika norong chini movement no naine da musung nei tarman ke Indian army rok siwirika Pakistan jol jagai norong sini Indian army ni movement naine da musung jorisno sini Indian army ni movement naine musung khake sini army rok ni bagai kono information je kono phano update tar ladi video ta sram ladi te mane on norong video srama banyo sini o mission rok alka Pakistani atangbadi rok saimani thangimanu hinno belanyo srai ke sai khenarakate sele kaisa kono kasarna jeta bharat bosoni mane borok tong tonai rongno noro kono video ta sramle je jaga phano army rongni te kono information tar lagi riang ke belanyo sanai sing tabo boroni bagai information rama banyo te alka Pakistani dofani borok chini Indian army rok tam khaitong borong jate saimanasi saime jati ke norongbo abo kono update rok tar lagi omsono sangle sawir nai ge tabok belai keno te silabe kogle simi mungsa ngi tong ke hekeba ge sung o jaga te kese kok bokana ka jeta Indian army rokbo Pakistano jeta hamla Khaina Thang Fro koyekjon Khai Narak Jakha hinmani abo belai keno khairung masisa hekeba belanyo thekeni bo sung sawiman ka ge tini neo update video omsungno te kese kok bo sungno video ni last paito ko sawir nai jeta Pakistani tabok sarkar sa tungnai bobo kaise kong sawir khate India rok je omhake khaimeni norongbo manake norongbo lenden ma sunai hini saka lenden manake Pakistano sini Indian ni army rok thangi attack khaimeni abonoti borongbo yakadia hekba sungno jatege phano borongbo manake hamla khanini chesta khani hinai akok sai khnarka ge aboni bisingtinyo tabuk sini Indian ni army rokbo belanyo reading jak hekba Pakistano joli jagai miya horbo thangi attack khaidi mani bai belanyo a Pakistani atangbadi mangni terrorist rok thangka ke Pakistano le terrorist rok hekaba atangbadi rok thimani sete a Pakistani army rok thipuruti salute lai pholoite siniyango atangbadi rongno ke single lokabu daise sasti layin ke belanyo wana manisa ko gidiba omo hediba
hingke jotona ani video naine norong kam hamebo buji makane nibo ang khakayo je o incident tuino o trini o update tei belai omo tabok kosto nangjangnai omo hingke aboni bising tuino norong bo jotona ultra tongdi hekaba horo jotona light rok putharini off khaitondi je tabok je kono phanang mano horo hediba kono to abo chance koroi aboni bising tuino joto ultra tongkeno chanai bharat bosoni borok tabok bwskang lamo tebo soba nangnani bagino tei plane hekaba sabi tonglayo jeta Amit Shah bai jeta Indian Army ro abok Pakistani terrorist no rurutubi jeta missile drone bai kiklai bubuthari attack khaitomoro bo sunraka sini Indian Army rok tabosak jorotei sing saiman ka jeta Pakistano belaiken thasgeno tei happy Diwali kherjaka sini Indian Army bai inke omsungo trini o update no saja tongke like di share khairna bota pudi kata katal update makake sini channel ni phaseti ruimai omsungno tiprasa ai guptung